Maknanya dia ikut. Okey Datuk Ayub ni petang dia akan keluar jogging dekat Taman Tasik Perdana depan tu. In an interview with FMT, former Deputy Inspector General of Police Ayub Khan Maidin Piche recalled how Islamic State operatives tracked the movements of security personnel while he headed Bukit Aman's Counter-Terrorism Division. Saya waktu sebab counter-terrorism memang ada urutan. Sebab waktu sebab Daesh kan, Islamic State kan, dia gunakan social media untuk rekrut orang Malaysia, di Malaysia ni, rekrut dan bagi latih dia orang untuk buat SO, surveillance operation terhadap pergerakannya, surveillance operation lah. Maknanya dia ikut. Okey Datuk Ayub ni petang dia akan keluar jogging dekat Taman Tasik Perdana depan tu. IGP itu tu Datuk Tan Sri Khalid Abu Bakar. Khalid Abu Bakar, Tan Sri Khalid ni hari Sabtu dia akan naik motor besar, dia akan pergi tengok rumah. Dia akan pergi rumah. So pergerakan